bola dendehan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Teman-teman mau bikin es Blackpink. Pop Ice Blackpink. Siapa kak? Aku Ola. Kakak Ola, terus? Kakak Nai. Itu dulu. Kakak Zahra. Terus? Terus? Nai. Ada apa aja kak buat bikin Pop Ice Blackpink? Ini sama Oreo. Apa itu? Astor, Astor. Goreo, sama Pop Ice-nya. Iya. Sekarang Goreonya dihancurin dulu. Oke. Oke. Ayo hancurin. Udah kayak lomba ngancurin itu. Sekarang hancurin apa itu? Astor ya? Sekarang buka. Buka dulu. Apa? Aduh, ayo. Tuang. Tuang kak. Ayo tuang teman-teman. Ya, mana sih? Maaf nih agak goyang nih sambil gendong Ray. Ayo. Nai. Minggir dulu ya. Gini. Ya. Udah? Dah. Belum. Udah selesai. Sekarang Astornya. Wow. Wow. Mana udah belum? Ketutupan. Wah, Yang bagus tuh. ketutupan. Ada mana? Mana coba angkat? Pop Ice. Kita minum. Apa itu? Makan. Mantap. Yummy. Seger. Mantul guys. Pesan di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen,